Yan na to na kadaya ro sa mukajange Ahmad. Agama sampaja Muhammad makadamanang ka. Ulun na huruf mim, aroy huruf ha, pinggul huruf mim, ajewe huruf dal, maka di oki na Muhammad. Jadi itu watak kalewe mim uluwe aroy ha pinggul mim kaki dal tulisannya Muhammad. Yan itu nak ada Muhammad mas sampaja Ahmad sampaja. Nah, itu jadi makiro jadi hukum itu dapat kada materu maka dapat ko penang ka watak kalewe maka di watak kalewe Muhammad Ahmad to ia tu watak kalewe kan empat unsurna polokot anginge poloko apie anginge tanai si bawa nale sipakna ia ro api sipakna tetong anginge sipakna rokok tanai sipakna suju wae sipakna tudang ia ko tetong rokok suju tudang maka de Ahmad kan ya matoro yan na